sana naik sai thok. swkha. cái swkha cái tỏ lâu cái swkha itu bukan ya. Thok có sát thok thok. Good evening guys. Okay. Nah ada kolam swkha. Nggak jeng tam kalai telon dong penukan dong nggak tini chicken momo kalayo. Nggak best nih botonggo. Angke chicken saya. Nggak bagai best nih sana ya kai. Nggak best nih botonggo kalayo. Nggak sedang tang nong penukan dong jeng momo kalayo. Temen onen tini pore. Tang tini mana momo sana nih kalalai tong layo. Kayak iko orang kulit dong nggak kai. Buti aja kok mah. Guys, yang kan besar. Iko. Tang macam. Iko. Orang gajar ke bawah di kah, gajar thok jago nih. Engkai chicken ni tamu kai, best ni botonggo. Itu mau chicken ni kai kira kata. Engkai iko norong penukan tabu. Kalau swkha itu jadi waktu saya ni jenuh mana nokal kurung tong na. Kai tu ni kasih, kalau man marun swkha. Finyas naik itu kalau mana. Agar dia tu soalnya 2 bar, daily 2 bar tu. Kamu tu kayo. Orang itu swkha ke tolak ke swkha itu bukan ya. Thok ko sa thok. Okay, kalau tu buti kajak dong ko bang mai ko, kalau kan kulit dong ko tai ko. Kalau mungkin kali kita kali ko suno, kisah bar kaya. Kalau kita mai tu ko songai dikati boleh mui dong ko. Enggak apa bencana sih kamu bazar lo. Ini baba. Enggak naik dong di norok soya kare. Enggak norok naik dong di soya kare. An belum note subscribe lo kaji, like, comment lo kaji. Bicara kita lo pun bah subscribe lo kaji. Tapi sekarang mau bagi kisah help kaji di guys please. Kisah pun aku biar nih. Timo di video lo beri biar di tongkang enggak bagi. Guys. Malah kira na tersian bisa tam kai kira kajing buron kajing. Hello guys, ingkai tabu momo sana naik tu iko. Wis sana naik sai thok. swkha. Sino kai makan thok. Dia masa naik rokok saya mana tu? Itu bukan lagi saya contoh murah. swkha. Yang masa saya tu, tang tunggu itu kau kuah. Kalian kan? Tujuh baru saya, guys masih ada yang pakai pokok kupulung, guys malah kira nara bahannya hai tu saya hujud tu non horkahan.